Ngifuna sibuke lento wangizwe ukuthi ube neqhaza akalibambile kakhulu emculweni kaKhuzani. Yeah. Kakhulu. Yeah, le ndoda mfowethu ungizwe mina ngiyakutshela safikela kuye. Ungizwe noma ngathi ucule into ebhedayo. Baningi abaculi esifike nabo thina bebecula into ongayiqondi kahle. Kodwa ngoba benehaba lokudalwa lokuthi into ubekwazi ukuthengisa umculi. Mina nje ezuza nefa ngiyakhala ngokuthi le ndoda ihambile emsakazweni omkhulu. So kakhulu into eyangiphatha kabi ngoba ungizwe mina ngiphilile kakhulu naye sifonelana sichwensana indoda enamancoko indoda ongafanele ukuthi uyithathele ekhanda mhlawumbe mayikhuluma into wangayithanda ngoba indoda ethanda kakhulu ukudlala mhlawumbe ngingasho ukuthi ucisha afane nami kwelinye iside. So kukhona into engiphatha kabi ke abalandeli bomculo thizeni bekhuluma umbhedo bethu ngizwe uyahlanya bayidumisa lonto ukuze singamnaka ungizwe mayikhuluma ngoba ungizwe umuntu ongasabi ukukhuluma into angayibonisisi. Yes, so ngithi ngikhuluma lento ngoba isifice mina njengoba mina ngingasabi ukukhuluma ngento engayitholisisi kahle. So nami sekuthiwa ngomunye ohlanyayo ngingathathwa serious ngibhema insangu uyabona. Ngifuna ukusho ke lokho ukuthi cha ungizwe uyaphila. Mina ngokwami ngazi ukuthi uyaphila ekhanda just that umuntu oliqondayo ibhizinisi akulona umuntu oyiqondayo futhi social media futhi ipolitiki uyayazi. Njengoba sekunepolitiki la kuMaskandi ke nje uyafitha ke futhi ke kuyona ngoba phela uyayazi vele ipolitiki nje uhlakaniphile lo yamjita. So leyo nto umdicelela phansi isithunzi ungizwe ukuthi kuthiwa uyasangana. Leyo nto leyo mina ngiuza nefa ngithi iyangicasula ngoba esihambe yafika nakimi nami kuthiwa ngiyasangana mangabe ngikhuluma ngento engayibonisisi kahle. Ngifuna ukusho ke kunina nithi nina nizenza odokotela bamasimba lapha emakhaya nithi siyasangana thina ukuthi kusangana nina nonyoko ngoba siyakwazi lokho ukuthi abalandeli bomculi thizeni uyabo abafana naye njalo lo mculi loyo ngobunja noma ngeke ngikhona ukummention bayazazi laba abahamba bethi kukhona ohlanya khona ophilayo khona njani. Awukwazi ukuthi umuntu okwazi ukudrive imoto azafike la khona la yakhona mhlawumbe ngelanga mhlawumbe uphuza isavana ngoba ngambona ephuza isavanethi kodwa uyayiphuza isavana aphinde drive imoto from emhlanga azahambe driver azafika enkandla masuthi uyahlanya wena lo muntu evika ama robot uhlanya njani udrive imoto. Uhlanya njalo linikezwa imoto inkampani iJet alikhangisi kuthiwa likhangisa. Musani bantu bakaMaskandi ukuthi nidumise into engekho ngoba umuntu nimzonda nifuna ukudicelela phansi umuntu. Ngiphinde futhi ngibuye la kubalandeli ke manje bakamthandeni. Njengoba ngithe umthandeni mina ngiyamthanda. Uyabona? Phezu kokumthanda kukhona into engifisa ukuthi nani beindaba nimbuze yona ukuthi yini la isaba kimi ngoba bonke abantu abasondelene nabo mangabe bekhuluma la kuma social media manje kungicriticize. Uyabona? Ngikhuluma nje mina ngiyena kumuntu ohlebayo. Ngikhuluma nje usikhinkili kade kuumuntu ongenankinga nami. Ngikhumbula waze sike sa live nami ngangikhona kulo live lo ngikhuluma noSkinkile nje bengenankinga kodwa kwahamba ngazizwa inkulumo zakhe ukuthi sekukhona ukungithatha kancane. Uyabona kanjani na ngithe ngikhuluma naye nje noma ngangichaza okuningi kodwa uyamuza umuntu osechathiwe ukuthi lo ukhona uphondo selitholile. Ngithe ngikhuluma nomunye onekhanda elikhulu ukuthi umdu futhi sidlalela lapha sadlala kamnandi lapha ku TikTok kwamsuka futhi. Yabona kwathi PTT nje
ngamuze sekhuluma futhi ngokungithatha kancane ngase ngiyamblock fast ngoba ngizwe ukuthi yangicasula umlandeli wakhe njalo lo Mjida nosiqiniseko wayeqalephi khona lapho futhi ukuthi angidicilele phansi bonke labantu ngikhuluma ngabantu abasondelene naye yabona ngalesikhathi benza njani badicilela phansi umuntu vele ongekho eduze kwalabajide ngokwezinto yini le abayisaba kangaka kimi yini umthandeni le abatshela yona ukuthi abayenze kumina iyangidida leyo nto ebese ngiphoxeka ngoba ngikutshethi ngimkhonzile lo mfana ngikhonza ukuthi akasona isincela lokhuzana uyabona Sincela lokhuza uyabona bayazi ukuthi sikhuluma ngani so leyo nto leyo ngiyayithanda ukuthi uMaskandi wakithi awukakazochaphazela abanye abafana yes uyabona njengoba ephathi mic naye mhlawumbe uyiphatha ngoba naye udlalela umbuzeni isiginci kodwa ngiyazi ukuthi kube umthandeni ubesidlala isiginci unale feeling enginayo ube ngeke avume sichaphazo hobby kuzulu ukuthi kuthiwa uMaskandi awungayiphathi iginci shuthi nje makukhulunywa ngoMaskandi abanomgogodla ngingasho ngithi mina umfana engingathi mina makuthiwa sigoloze la manje ukuthi akwenzeke ukuthi engagoloza naye umthandeni mina umfana ngimbona izinsizwa uyabona kulabafana laba uyabona abacula uMaskandi angisho labo abanye bawothoko yini kodwa lokhu ukuthi benze into eshiwo oBig Zulu noTshatha kukhomba okunye lokho kukhomba ukuthi abawona amadoda kahle hle uyabona akwazi ukuthi uTshatha ula emculo noMaskandi ula unani ngoba udlala ibhola uTshatha ula nani usiza ngani uTshatha uMaskandi ngoba uMaskandi nabangani bakhe olokhuzana okhuzana futhi ngiyaxolisa lo ngikhuluma ngoTshatha nje uyabona ngoba uTshatha uzazela uJesu nje uTshatha ngambuza ngeBhayibheli uTshatha iyonto into ayaziyo akazilutho nje ngoMaskandi uyabona ubonakele mfowethu ukhwela udilika lapha kumayogadi yini mfowethu ibhizi sicasule ngani kangaka no angikhwelanga ngadilika ngangikhuluma kwashuthi ke kwase kushelela ulimi ngabuya ke mfowethu ngazoxolisa ke njengoba kodwa angizange ngixolise ngoba ngizwa abantu bethi angixolise lokho ngifuna kube clear nje ukuthi kulabo babephapha bethi hey enza ukuthi ngifuna ukusho ukuthi angizwanga ngani nina lapho yabo kwafika uyabo kwafika kimi njengendoda ukuthi njengamanje sengiyalibona iphutha lami uyabona ngase ngiyamfonela uMayogadi uyabo but uMayogadi cha ngenza iphutha mfowethu kanje wasebuya kimi ke esho ukuthi ayifale ngiye ebandleni uyabo ngaya ke ebandleni ngangivele ngizoya ebandleni ibandla la ngakubo mhlambe ibandla like ukuthi ngibuyele lapha engibhede khona uyosho ukuthi wathi angenza ivideo wathi angenza ivideo so mina ngabona kungcono ukuthi ngibuyele lapha engingoshe khona ngiyolungisa imess up yami bathi damage control ngenza leyo nto kodwa ke hayi ukuthi ngiyenze ngomuntu leyo nto ngayenza ngoba ngibona isidingo sokuthi ngiyenze ngase ngiyayenza so angifuni ukuthi nangelinye ilanga mhlawumbe mangabe kukhona iphutha futhi angifuni ukungadwa kakhulu emaphutheni ngoba iphutha lami lapha kwaba ukuthi ngidlalise umjita isidina mhlawumbe singakagezeki kahle ngoba amdlalisa phela uMayogadi ahleke kwabanye kodwa uthe mayidlaliswe yimi hayi bakwakhona bamfaka ukuthi akakwate futhi nami ngibe mumbi so ingakho ngikhethe ke ukuxolisa ke angisho ukuthi mhlambe ngixolise ngephuthani ngiyaxolisa yebo kodwa sengeke ngibezwe phela nabanye bemdlalisa mhlambe ngalendlela naye ayiqondayo ukuthi wafika kanjani la
Ngaphela wafika ngawo umntalapho samazi ngawo umntalapho so mawusuqhamuka noZanefa ke ngoba ngunoshwa mina baya usuthi bagidana ngawo umntalapho wakhe yebo sekukhuluma yonke ihlama la za TikTok mbeje bamntalapha angithi uyayibona kamnandi nje so ngoba sekuyimini unoshwa unobhadi sekuthiwa afanele ngixolise mina ngifuna ukusho ukuthi ngiyaxolisa kakhulu kwifamily yakhe kusuka ngaphakathi enhlizweni yami lokho angixolisi ngoba kusho umuntu cha lo washoyo naye kumele afanele axolisa la axolisa khona ngoba kakhulu abantu abanaka indaba zabantu abazi nokuthi ingane zidleni so kubalekile ukuthi unake okwakho unganaki abantu ukuthi benzani futhi ungasizakali ngebhadi lomuntu ngoba kucishe kube yibhadi lami leyanto ngoba nami ngangidlala kodwa nje kushuthi ke manje kwadlala mina ke unosho bengingakagezi bengisho sekugezekile mina ibhadi kanti ukuthi sekhona imvushwane yabona ngathi ake ngidlale ngibo hayi kabo lisekhona kobonakala mhlawumbe mangibinde ngidlala ukuthi ngabe inyanga yami mhlawumbe isingigeze ngokupheleleni ukuthi ngigezeke kodwa nje bafowethu lento eniyenzayo yama broadcast kanje ngiyayincoma mina ngoba abantu abaningi bebengangazi njengamanje sengifonelwa abantu abako London inamba eziningi enofo abaningi kuthiwa mvuka ngithi hayi sila eLondon ngithi mina ho nilandani lapha eLondon uyabona so abalandeli bakaBhekumuzi kakhulu abangithandayo bathanda ushuni so ngiyajabula kakhulu ukuthi kubo bonke lamabhoxongwana adlala ushuni kaBhekumuzi bakhethe mina awuzwa lutho uyabona angizwa lutho kulaba bafana abadlala ushuni abanye cha ngiyezwa abanye ngiyeke ukhona abawudlalayo kodwa abanye bacabanga ukuthi bawuyena bayikhohlwa shuni mabe ngene studio nje mongathi hey Bhekumuzi kathi ngoba uje tu Bhekumuzi uyibhadi kuyibhadi elikhulu lelo ngoba akekho ongazi ukuthi wayengafuni Bhekumuzi noshuni wakhe so mawuzenza uBhekumuzi uyafana nomuntu osevele nje into yakhe ufana nethwasa nje elingazi lokhishwa ngani ngifuna sibuke lento ka online yokudlalwa kwengoma online ukuthi kubanike yipi inkululeko abantu siyabona manje abantu abaningi bayakhona ukuvelela ngengoma zabo ngoba bekunalokho kade kunoqhwala ukuvaleleka ukuthize kubantu kubaphoqa futhi abantu mhlawumbe ukuthi bethenge iCD yakho uma ukhankase kahle futhi unabalandeli abaningi kodwa manje seyitholakala online zibonakala ukuthi zihamba ngokwehlukile no zihamba kahle kakhulu noma besekhona oqhawe lami ngoba usucindezelo khona lapha ya online ukuthi nje bayizibe ibisho bayizibe isho ngoba manje ngathi uzophazamisa iqhawe labo ukhona sewukhona lekuthiwa umaka uyabona so lentsha leni izomosha kakhulu uMaskandi ngoba noma ucule kahle bona bafuna lelo qhawe labo uyabona kodwa ngibona ngathi sizophela ke ngoba all limit manje njengoba ulimit esezoba inkosi kaMaskandi nje ngibona ngathi sekuzoba ngcono ngoba sizophathwa inkosi ethulayo ulimit noma umenzi ubani lapha cha ngizobe kulimit mina umenzi naye umngani wami uyazi kodwa ke okwamanje ngisazobe kulimit mina ezinkunzi endala ngiyombeka naye uma ngabe kufika isikhathi sokuthi aphathe amagalelo lokho komfana kuphelele man kuphelele ufika ishaya nje kuqala nje ngenhlonipho engakenzi lutho uyabona uyambona umuntu ophuma ekhaya uyambona umuntu oyintandane nomuntu onabazali angisho ukuthi umuntu oyintandane unjani kodwa intandane khona ingoma yami ethi yaqoma intandane iqoma izikhale ithi ngibona nginjena ngashiyo abazali bami suthi ngizama ukuchaza ukuthi intandane iyahlupha nje igcine silisebenzisa kabi leli gama lomntana intandane nje into nje ehluphayo nje uyabona
intandana nje ayilawuleki iyamosha nje intandana kodwa ke angigxilile ke intandaneni ngoba ngeke ngisize ngalutho ngigxile ekuthenini lo mfana uyabonisa ukuthi uphume ekhaya elinomama nobaba ukhuliswe kahle uyabaza abantu ebese ke sibhansela ngokucula kahle mina ngomunye uculayo kodwa anginawo phela umona yabo nje ngishawo upetrol bengizoya lapha celebrate bengizomsurprise lo mfana ngifike ngithi ngiyangena stage manje mfana ngifaka ngoba ngiyithanda kakhulu into ayenzayo limit ngijabulile futhi umenzi mayiba ingxenye lonto akanawo umona uyaphila njoba sekukhona omenzi manje sekukhona labafana sekukhona omafika izolo uzolungiseka ngempela ke manje uMaskandi kuphela ngithi mina kubalekile ukuyipositiona ngitshela labafana abasha ke ukuthi uma ngabe uyileader kwiband ziposition phela musu ukuthi abantu bafaka into ezimhlophe nawe usugida la phakathi kwabantu la asazi manje ukuthi uba ulimit ayibuyele lento yesiginci guys okungcono akube khona imic emayo uyabo bese uphatha isiginci uculeke mangabe kukhalelwe ukuthi ke manje fanele ukuthi ucule kodwa sazi ukuthi ulimit nangu lento siyenziwa manje ukuthi abantu babhuduzele bonke umculi nawo seyigida ngoma iyo lento yenza ukuthi abaculi bengabe sahlonishwa ngoba abanye basine ngathi inhlanya manje uyabona awusazi ukuthi yini iyasho ikeyboard ngapha ngemfa fa uMaskandi nje bafuna ukungcwaba uyagida umculo usejulu kumanzi usakaza amazinyo ngathi igida ngoma manje understand ukuthi who's the leader you understand so ngisho ukuthi kubalekile ukuthi i-leader is position uyayibonotho ayi position i-leader kubaleke kakhulu lokho ukuthi i-leader i-position ngoba leyo nto ngiyakhumbula umfezi sizwana nomfezi emnyama ngamfica enza lo msangano umlungisi yeah it was 2008 khumbula kahle 2008 manje 2009 sificana emzimhlophe besibancane ngambiza ngathi mina uba umfezi la ngoba ngiyayizwa ingoma emnandi kwathiwa nangu angimboni ukuthi ubani bafaka izingwe bonke uyagida wena hamba phambili bagida asisaboni manje ukuthi uba imfezi emnyama ngathi ziposition emzala phatha isiginci uhambe esayidini ugqoke ngendlela ehlukile wangilalela umfezi emnyama yabona so namanje ke mina ngeke ngibone ngigida mina ngilona igida ngoma mina ngiyabakhokhela abagidayo lento leyo ukuthi ugide namagida upapa leyo nto leyo so ke asikuphikisike abakwenze ke basakaza amazinyo ke bagide ngathi bayahlanya ngalo ndlela ke namagida ngoma but mina nebandla lami leli engicabanga lilalele njengamanje elisezayo elicula ngempela futhi elizofika nje mhlawumbe nakulonyaka khona uzoduma kanjalo kukhona umfana ethi ungena I'm very happy ngongena yibo bafana ngijabula kakhulu mfowethu ukuthi noma ngathiwa ngiyahamba la emhlabeni bakhona abafana abosale beumela uMaskandi nawe ngena ungahlukani nesigincima stage ma ukuthi ufuna ukugida gida phela ngasekugcineni ugide wedwa ukhwahlisa ihlwele ugida ingoma dawe uthanda ngakhona kucaca sekugida ungena manje kugida uquality manje kugida ulimit manje lento ukuthi manje nigida kanye namagida ngoma nilulaza uMaskandi ukuthi ubelula kugcina kubuzakala ukuthi who's the limit here ubani ulimit lapho uyabona who's Mbeje you know bagida bonke no ngifaka ekukhulumeni manje ngoba uMbeje angimjwayele kangako uyabona kodwa uyaxuka angeke ngize ngikwazi lokhu ngichaza into eziningi ke ngoba ngaze ngilonge imlalela into engayisho nje ukuthi bengikhuluma ngalabo engibajwayele engibaziyo okay yeah
ngifuna sibuyele lento abahleli bemicimbi ukuthi wena mina ngendlela abayenza ngayo abahlela ngayo imicimbi noma kungeyisikho ukuthi bazokwazi ukuthi benicoshe nonke kunezinto eziningi izinto ezenziwa kumaskandi kunengoma kazwelonke kunemicimbi ehlelwayo eminingi ohlukahlukana kwayo. Cha angikho happy kodwa ke sengibona manje ukuthi kade ngiphuphile bengikade nginganakile Ubuphuphile kade ngiphuphile manje sengiyabona ukuthi bengithetha ubala nje ukuthi angiqashwa ngani ngalesa sikhathi yebo ibikhona ingoma yebo inkulu kodwa ibinkulu ehlathini ngoba mangithi ngiyabheka kusho ukuthi khona la ibingafinyeleli khona ngezizathu ezithize ke ebengeke ngikwazi ukuyibalula. So sengibona manje ukuthi hayi sengingathetha manje ngoba njengamanje akusahambi ke edrobheni ngoba udumo lukaZanefa selibuyile nogazi ke futhi abantu sebeyangithanda njengoba babengithanda ekuqaleni babuyile nje abalandeli bami. So ke sengingathetha manje ukuthi hey nina nenzani na abaqashe ke manje. Cha bangiqasha impela manje ngoba hayi bayangithanda abantu ngiyabona endleleni ngiyabona ngiyezwa efonini mabengifonela ukuthi cha hayi sengifike ngempela ke manje ngicova ngempela ke manje asiyisikhathi sokudlala. So nginethemba ke mfowethu ukuthi kule game mabengafikanga laba bathi asiyeke iginci bafaka uSathane ngicabanga ukuthi yonke into ihamba kahle but bengasenzi ilima labelo bethu uJesu uyabuya kanti bayazazi ukuthi bakuyiSathane ezimo uyabona. So enye into leyo ke engithi angidlule nje kuyona ngingagxili kuyona but into ebalekile ke futhi enye ile ukuthi abakuyeka abasakazi ukuthi bacacise ukuthi bathanda ihlobo loni lomculo yabona lokho ukuthi ethi umuntu hayi liyangishayela ikhansela bengivele ngomlandeli walo usithatha leso sibinzo ukutshela wena ulandelani la emsakazweni wethu omkhulu kangaka umphakathi. So abayiyeke leyo nto abafowethu ukuthi babize abangani babo yabona ngoba leyo nto leyo iyawubulala umculo. Okunye ngeke sikwazi ukukulungisa siyokhuluma mfowethu sesikhidliza amagwebhe kodwa nje siyabonga kakhulu madoda ukuthi umculo ugcina ungena online ngoba awusantshontsheki manje njengasekuqaleni. Mina nje ngaba nebhadi ngafika kusana impela ngale naso lesihombozo ukuthi umculo wethu uthengiswa yes. Ngikhumbula ngelanga ngiyihlanyisa kanti bazoqhamuka babaningi ngathi mina angithengiswa kanje mina ngithi ngifuna ukulwa uyabalwisa istrategy bavele baqhamuka nezimbokodo bangikaka babe baningi ngabona ukuthi hayi ngizothinteka la angiyibuyisele lesithi nje ngithi ngiyadlala ngasinda kanjalo ngomculo wapi yabo ngabuyela nje ngenye imini sengiphethe isagila ke hayi cha ngabe ngasebenza impela ngoba kwaba loko kunye impela kwangena kule moto yamaphoyisa leyo kumahamba nenjongo ngakukhipha phakathi iphoyisa ngajabula iphoyisa lakuphusha kanje ibona le ngase downtown ngase north le iphusha kanje iphoyisa ngajabula ulimpushela kimi kanti bese ngithi usesindile akase ngilishaya phezulu ikhanda ngase sagila kwathi coso lolo ke ngoba ngashaya lona lalikhuluma kakhulu ngalesa sikhathi. So nje kwaba nalozo zimo ukuthi umculo wethu udayiswe ngaleyo ndlela. So njengamanje imali isiza kimi ongizondayo othi ngeke azangiqashe ngoba mhlawumbe uyanginyanya ayifuseke indaba yakhe ngoba phela ngondliwe uyena uyabona. Kodwa nje ngokomsebenzi wami mfowethu hayi angisabi njengamanje ngibone ngazi ukuthi enhlizweni zabantu ngizongena kakhulu ngoba ngiyezwa abantu abangifonelayo ukuthi hayi sengifonelwa abantu abahleleke kakhulu manje yabona. Ingoma yami ngeke ngayizwe ngidlale komunye uMercedes ngingashongo bezenzela bona beze ngathi no sebeyazenzela
Ngathi uzane fakukhona mhlawumbe akasiphathele khona kulonyaka engathi abantu bengakulindela. Njengoba ungifica ngisestudio nduna mina sengihlaze ngila estudio sebeze benza isithombe sami la njengoba ubona nje sengingwala ekhaya noma laba abantu engishuthe nabo lapha ngathi ngiyabashaya ngoface ubani lo ngiyabona lapha ya bayifihlile. Okay ke asidluleke lapho ngablasdayisi into ebalekile ukuthi uzanefa uhleze epheka manje ngoba sengibalekela ukuphupha ngoba ngeke ngaphupha manje angisafuni ukuphinde kuphuphekeke. So ikona ingoma kaMandoza ethi indodi ngawa namhlanje sasiphinde ivuke. So mina ngisafuna ukuphinde ngiweke njalo ngifuna nje ukuloku ngivuke njalo until ngize ngiyoshona ke manje. So sengajabula nami mangaqhamuka undodana ozothi mzali yabona uthi ucula mhlambe into ecishe ifana neyami ya nami ngisondeze kuye. Awu ngiyimix afana lento manje esifana lento cha ngiyimix phela angithi uyabona njengoba sesiqala sikhula nje liya ngokushona ngithi yabo nengqondo icompose ayifani nomuntu osuke esaqala uyabo. So kuba ngcono makuzoqhamuka umfana wakho yabo mase ukotela kuye ufuna ukuyiphawula lezo. Ungathini mhlambe ukuyibongela nje kubathanda umculo kaMaskandi ngokweseka sesipheka ngokuthanda njalo nanokunje bekulandele enkundleni zokuxhumana ukuthi uzanefa utholakala kanjani ke awuma ngisahleka man. Hayi sengiqedileke cha ububuzani ngithi ungathini nje ukuyibongela kubathanda bomculo kaMaskandi nokunxusa abahleli bemicimbi ukuthi bexhase phinde futhi batshela abantu ukuthi utholakala kanjani enkundleni zokuxhumana. Hayi abahleli bemicimbi angibancengi kangako ungizwe kahle ngoba into engiyiphethe ngiphethe igolide ngiphethe into engajwayelekile efika ishintsha umshovo westage. Angithi abaculi benza into eyodwa mina ngifike ngenza into different. So sizobe vele singazosizana sobe ngiqashile. So mangizothi ngiyamncenga kanti uzobe ngisizana ngoba ngumculi ngizobe ngizocula lapha ngicula ingoma ethandwa abantu. Into mina engiyincengayo abantu ukuthi cha bobo laba abangidingayo abakukhombisa lokho ngayo yonke indlela ukuthi bayangidinga emcimbini yamaqhawe. Abamthinti umhlelo womcimbi bona because mina sekuzongisinda manje ngoba ingoma yami ngathi sifuna ukuba nkulu manje. Sekuzongisinda ukuthi ngilo ngifona ngithi hawu ngibona ngathi angikho la epostini mangabe ungishiye ukusho ngoba ubone ukuthi mhlambe ngeke ukwazi ungiafford mhlambe ubone ngingabalekile kwakho. Kungathi ngelinye ilanga ke suxakwe ama prize lapho masofuna uzothatha amashance la kimi nje ibhande nje uyabona mangabe ukuthi wena uyangilokhu ngivalela ngivalela impela ngize ngikhohlakala uyabona. Kodwa engikushoyo njengamanje uZanefa uzokwenza iZanefa Music Zanefa Music Festival yeah hayi Maskandi Festival Zanefa Music Festival ngoba sizomixa kwethu festival. I-date ke asakayazi kodwa khona ngathi lapha ngoAugust kodwa ngizoyiveza i-date. Ukhona futhi omunye umcimbi sizowenza ekhaya nge-27. So sizobona ukuthi ngeAugust sisebenza yipi project but iZanefa Music iyaloda njengamanje. Nami ngifuna ukuba nomcimbi wami ngoba ngikhathele lokuncinkiselwa abafana lokuncenga abafana la ukuthi bangiqashe. Nami ngifuna ukubaqasha. Kuba ukuthi mangiqashanga nami ngeke ngiqashe kowami kunjalo nje. Ngoba manje mangizolokhu ngithi ngiyacela abantu bajabuliswe lonto ngathi iyona into le ebenza ngathi babe nezinqe ezinkulu manje nalezisi la uyabo. So ngicabanga ke ukuthi wona qhawe kuyofanele ukuthi nami ngibe nomcimbi wasekhaya engizokwenza so that ngiyocela ukuthi bangisupporte abalandeli bomculo ngoba lapho ngisobe siphethe iqomo siphethe hip hop siphethe yonke into. Mhlambe nawo Big Zulu lo oshela umthetho la mhlambe sizomthola ngoba abantu bayamthanda futhi yabona. So sizobe siphethe kodwa abaculi abahamba phambili ngaleso sikhathi
so mawubona iqhawe lakho lingekho okani mhlawumbe kungenzeka ukuthi nalo lisaphuphe njengoZanefa njengoba kade ephuphile yabo njengamanje nami sengibuyele ekhebini ke lapho sengiyaqalaza ke manje ukuthi obani abaphuphe njengami njengoba kade ngiphuphile so obani bemengikhumbula ngisehlathini yabona so nje ilokho nje asikubingeleze kwamukela hlelo lethu omlanga khuluma sithi khona ezikabhoqo well studio lapho khona sesikwethulela abaculi bakabahlahlosile nabanohlozo sikuphathele inkaka sikuphathele amagagu njenganamhlanje nje ngikuphathele indoni yezwekelene uyayazi futhi masikhuluma ngokucula masikhuluma ngengoma enohlozo nehlabahlosile neletha umlayezo eNingizimu Afrika ungowesifazane mfowethu kodwa useqophelele phezulu masikhuluma ngokwakhiwa komculo ake sikubingelele sanibonani bafowethu angenibingelele nonke igama uNdoni phansi empangeni kanti abaningi bangazi ukuthi ngumaphimbo bonke ngidabuka khona ke empangeni bafowethu ngumphathi wecompany Ndoni Music Production and Event nginamaciko ke lapha usali ugqizile ugandaganda bese ke ngiphinde ngibamakethela umsebenzi ngibamanager abangise ngichaze ngendlela wonke umuntu useyabona manje ukuthi intombazane lephushayo lolu thando lukamculo masingathi kubuyela emuva kancane singathi lakheka kanjani kuNdoni luqhamukaphe ngowesifazane ebe nesibindi singaka sikuthi hayi ngiyathanda ukuyithatha lento ngiyise kubantu ngempela bayizi ukuthi ngibaphatheleni isiphiwo sami mfowethu siqale ngimncane sanothiswa abazali ngacula esikoleni ngangenela ama competitions ama cultural activities bengicula igospel ke ngashaya ama awards ngawumuntu nje othandwayo ngithemba sengiqala nje ungena emculweni ngaqala ngegospel uma ngishaya igospel kwanama feature qhamuka ngumaskanda abantu beloku bengifeature ngabona ukuthi okay igospel ikhona but abantu abaningi bakithi bayawuthanda umaskandi bayawulalela futhi indlela yokudlulisa umyalezo ngase ngithi awuthi ngitest lapha kumaskandi hawo kanti impisi izongamukela amabhinqa azongamukela ngangena kanjalo ngaqala ngealbum yami ethi Sibondo esayekwa yasebenza kahle abantu bakhombisa bayithakasela angibange ngisamake kusuka lapho ngabe sengiqala ngiphusha ke indaba yamaskandi workshop la kuminyene utshumo ngisho nalo utshumo luyiswela endaweni yalo singathi uNdoni wenzani la kwenzakalani ngethule album yami ethi siyasha isibhamu ephume nje mhla ka5 ngifisa ukubonga kakhulu konke umuntu ola wenze lo mcimbi waba impumelelo bafowethu ukuthobeka sizokukuyeka ukuhlonipha sizokukuyeka ukuthi uma sihamba nisikhombisa uthando sininike isikhathi ngese sikiyeke ngoba into esifundile bafo nina ngabelungu bethu thina ngaphandle kwena silutho so masizophakamela nina kusho ukuthi sibulala isinkwa sethu ngifuna ukubonga wonke umuntu owenze lo mcimbi waba impumelelo ngoba akusimini owenze wa impumelelo ukuthobeka kwami okwenza abantu ukuthi bethi sizoshiya konke sizokweseka lezi ingane umcimbi futhi awukho ngami namhlanje ungekhampani yonke usali ugqizile ugandaganda kube uNdoni sikubona ubhala kakhulu ngeinsizwe esemahostela mfowethu uthinta ingoma njalo einsizwe esemajele kakhulu uthinta ingoma enjalo ezithanda nje ukuthi zijule kakhulu yini engathi yenza lokho isikhathi esiningi mfowethu ngithanda ukucula ngabantu besilisa ngeyinkinga ababhekana nazo ngoba sizokhumbula ukuthi abantu besilisa ilungelo abanalo abantu besilisa kukhulunywa ngobuhlungu ababhekana nabo abantu besilisa akekho ke bacheck ukuthi njengamanje bazizwa kanjani noma kwenziwa kuthiwa phansi ngokubulawa abantu besifazane phansi ngokubulawa kweingane akukho la kuthiwa khona phansi ngokuhlukumezeka kwabantu besilisa phansi ngabantu besilisa abaxhashazwayo kanti nabantu besilisa bayalimala futhi balinyazwa yithini so isikhathi esiningi uma ngithinta into yabantu besilisa ngoba ngizama ukusho ukuthi nabo bayathinteka nabo bayalimala ngiyafisa futhi ukuthi uma kuthinta ukuthi akuvikelwe thina naba bavikelwe ngoba mfowethu uma uyinsizwa ungilobolile wangithatha wangikhetha wayeka ukuthenga imoto wayeka ukuswenga bese mina ungithola ngisephutheni lokuthi ngiyaphinga ngempela ngikulimazile ngikubulele lapho kodwa izinsizwa yekani ukuthatha inqumo zokubulala siyekeni uma nibona ukuthi aseneliseki noma siduliseki ngifuna ukuthi ngifundise abantu besilisa ukuthi eyinqumene niyithatha ungathathi isinqumo udiniwe ungathathi isinqumo sokubulala noma sokuhlungumeza la ungekho khona happy funda ukuthi uphilele wena phuma Ngifuna sibuke indlela umaskanda othakaselwa ngayo ngesikhathi sanamhlanje uma uqhathanisa nesikhathi esedlule ungathi kungakanani futhi ukhule kangakanani uma ubuka kizo zonke indawo ukhule kakhulu bafuma skandi ukhule kakhulu usupportwa abantu esasingayitshethi bengawusupporta sikhuluma ngokuhlama sikhuluma ngeingane ezikoleni futhi wonke umuntu uthanda ukuba yibhinqa ngisho abelungu siyababona ngisho abantu laba basendiya ngisho abantu bangaphandle bayawuthanda umaskandi but mfowethu ngifuna ukukhuluma namabhinqa kithi ngifuna ukukhuluma nezinsizwa zakithi ngifuna ukukhuluma nobhuti bethu bobhuti bethu siyanithanda siyabonga isupport kodwa sicela nisivikele bafowethu sicela ukuthi ningathi uma nisibone sizinto zokuchashwa ngenhlamba sicela niciphiseni inhlamba bafowethu ezinye izizwe ziyasihleka sicela ukuthi sibumbane emazulu siyivikele into yethu kuze izophila ingafi Sesizophetha nje ngifuna sithinte lento ka online
ungathi ibe naluphi ushintsho empilweni zabaculi malube khona inabo ubuhle nabo ububi indaba online mfowethu ngifise ngathi abantu bengayijwayela isebenza kakhulu kuyaphileka kule yanto ngoba lokho kwama CD bafu abantu bebewathenga lowo oneqiniso okuthandayo kodwa mfowethu ama CD ibe fake uyabo abantu bebewakhopha singakwazi ukulona ukuboshwa thina so lena mfowethu iza straight to i-account yeciko bese kuba nabantu abagcina berobheka abacula bangazi ukuthi kwenziwa kanjani ngendaba online bafethu sihlezi sifundisa ngayo salo abahlezi befundisa ngayo wozubuza bese ngiphinde ngicela kuma managers aphethe abaculi ma manager abaculi nina niphethe abaculi siyazi ukuthi uma nisisiza ngizoyifaka nami noma ngaze ngiphathe uma nisisiza nani nibheka inzuzo kodwa bafowethu awukwazi ukuba nenzuzo elingana nomuntu oculayo oqopha ingoma ogibele stage sicela ukuthi konke enikwenzayo ipercent lenu akube nefair phela kulona engagcina umcula acule 5 years imali iza kuwena uyayidla and umcula kana understanding ngoba bafoko ubhlungu ukuthi nisibone kuma poster nisibone njalo siphithizela kodwa sakhi asina imoto kanti imali khona amadoda ayidlayo siyazi kundoni ukuthi umuntu ovamise ukuba nomcimbi othila akohlelayo empangeni singathi zithini inhlelo zakulonyaka zalomcimbi mfethu uthinta indaba enkulu ngifuna ukucacisa ukuthi lo mcimbi bengifisa abantu abasithandayo bengafuni ukulawula njengendlela abajwayele ukwenza kweminye imicimbi beweseke bese besinika bese themba ukuthi sizophatha ngendlela bese kuthi kumaciko amaciko bafomaningi ngeke siwaqashe wonke kodwa sizocela futhi namaciko angimukele ukuthi sizowashintshanisa ngoba ekugcineni singamaciko nathi asikwazi ukusebenza nabantu ababodwa njalo kumele siphinde sithinte labafana mfethu ingoma ikhona einsizweni ezincane yabo nami ngineinsizwe engifisayo ngizomenshina nje abantu abamba loba ngumculo ngenawo umona masikhuluma ngama NND bafu abafana abantu labo kumele vele bebe khona sikhuluma ngoMNV mfowethu sikhuluma angifuni kube ngazi sikhona engibamenshinayo khona engabamenshini but ngifuna ukuthinda le genge encane oma fikzola kaze sibaqashe umenza kaze sibe naye siyathanda ukuba naye siyacela nakuma sponsors ukuthi angenelele asixhase ngoba bafethu kunzima ukuthi silande umculo simlandela amahali iminyaka izilandelana yinto esingafisi ukuyenza ngoba nathi asiyifisi yenze ekuthini hayi ukuthi asithanda ukuqasha abaculi hayi ukuthi asifisi ukuthi sibalande kodwa bafethu amandla ethu mancane kodwa asifuni ukuthi umcimbi wethu udume ngokuxhaphaza abaculi ungathini sesiphethe ukuyibongela kweNingizimu Afrika yonke uphinde utshela abantu ukuthi undoni utholakala kanjani abafisa ukumdownloada nabafisa ukukhuluma nje naye enkundleni zokuxhumana mina ngifisa ukuthi mfowethu ngiyabonga kakhulu abasenzele khona namhlanje umcimbi mkhulu sasa siyahamba futhi siye eGoli sisazoya empangeni siye Cape Town siye enquthu kwesikagandaganda siye enkandla sizoyihambela nje indawo uLundi sizolokhu sifaka ama post ngine-page lapha ku Facebook bengingawujwayele ku Facebook ngenxa ukuthi mina ngiyayisusa ke entweni mingihlungumeze yabo kuneyindlela zokukhuluma kubahashi kwabantu mina ngumuntu futhi oyithandela ukuthula nokuncokola ngiye ngibone into mingihlungumeza bese ngiqhela kuyona ngoba ungangibuka ngokuthi ngiyashinga ingomeni but musubuka mina ngqo mfowethu ngumuntu othobekile ngumuntu ongazwani nomsindo ngumuntu nje futhi othanda into eclean so bafowethu ngiyabonga kuwonke umuntu wenzele umcimbi uthube impumelelo ngicela nihambe niye online niyongeseka ngicela ama-million namba mfowethu ngicela nje i-support ngicela ukuthi ningithande ninginikeze uthando njengoba ningithanda ningihloniphe khona insizwa khona osisi khona omama khona obaba la ngiyabonga kakhulu bafowethu Danke lapho Maskandi wena mthando omculo kaMaskandi South Africa uMaskandi uhamba phambili wathi ugatsheni unumber 1 siyabonga kakhulu besiphethe indoni Sikubingelele sikwamukela ohlelo thola umnandi kakhulu masithi khona ezikabhoqo wall studio lapho khona sikwethulela abaculi bakho abahlaba hlosile nabanohlonzo sikuphathela inkaka siphinde sikuphathela imithetho ehlaba kodi samila njenga namhlanje nje sithi mjolisi mfowethu awu mfowethu uzoyazi ke lensizwa ngamahit nje mfowethu insizwa ke oyibonile endaweni eziningi mfowethu umayidululu mfowethu uzoyazi mfowethu maka enzo baba ka enzo ikhule njalo mfowethu naye ihamba futhi no navigate insizwa mfowethu siwashaya kakhulu amahit masikhuluma ngokushaya kwamahit masikhuluma ngomfana osemncane mfowethu kodwa ushaya ingoma enenkosi phakade ake sikubele insizwa kithi ngiyabingelela kakhulu mfowethu kwezikabhoqo umjolisi obingelelayo ekhaya kusemzumbele kwandele enkulu isigodi mfowethu ubonakala ukhula ngendlela eyisimangaliso mfowethu ungathi lamandla ngaka mfowethu oqhamuka ngawo isikhathi nesikhathi mfowethu awedli kodwa nje ilokhu sikubona ukhulu uyaphezulu mfowethu ungathi yini lewenza ngani mfowethu ngicabanga mfowethu ukuzama ukusebenza kanzima as long as usebenza kanzima unika abantu ipassion yokuthi beqhubeke belalela into yabo ngoba uyizwa bethu ubani wexegisile ubani unyusile so as long as unyusa ngiyacabanga ukuthi ubeke esigabeni sokuthi abantu behlezi bekulalela noma bekulangazelele ngaso ngesikhathi mfowethu
sise workshop njengamanje kumenyene utshumo ngisho utshumo nalo liswela indawo la endaweni yalo mfowethu ungathi kusho ukuthini lokhu ngokukhula nokuthandwa kwaMaskandi ngicabanga ukuthi kusho likhulu kakhulu ngoba abantu mabekwazi ukuphuma nje endlini zabo la bakhona bephumela nje uzobuka abaculi noma amaciko so kuyinto enhle kakhulu leyo ngoba uyabona igcwele ngoba nawo ushilo ukuthi nje kuminyana ngendlela esimanga asikho nje space so ngicabanga ukuthi mfowethu into enhle kakhulu abantu bayakhombisa ukuthi basithanda kangakanani mawubuka mfowethu indlela yokudayisa online sisuka kuma cassette siza kuma CD size ku digital stores ungathi mfowethu kube namuphi umehluko empilweni zabaculi ngiyacabanga bethu ukuthi ibe yinto initiate into entsha abantu abangazi becabanga for instance ukudayisa online kube indlela entsha egqugquzela abantu ukuthi becule ngamandla because ukudayisa online ichaza ukuthi fanele ube nama views amaningi ukuze ukwazi ukwenza imali eningi yabo so the more uba nama views amaningi ngalesikhathi ukwazi ukudayisa kakhulu so nathi yasigqugquzela ethini mawenza umsebenzi wakho ungaleki because makwa ama CD uyazi ukuthi uzocula ugama CD unika abantu ukuthi umuntu uyoza phakathi uthini njani but online abantu bayabona nje ukuthi mangabe ingoma yakho mhlawumbe encane bazoyishalazela kodwa ama inkulu izodlalwa nje kuzokube leyo ndaba lento ka TikTok ungathi ibe nalo pushintsho mfowethu ekufikeni kwayo ekukhuliseni nje uMaskandi no lokhu njalo TikTok wenza izinto zabalula ufake nje youth kuMaskandi na kuyonke nje social media because uMaskandi bowaziwa but bekungazeki ukuthi into engagcina iphathi umhlaba wonke ubona nje manje hayi uMaskandi yona vele odominateile towards wonke ama genre chaza ukuthi uyalingana na wonke ama genre yabo futhi mhlawumbe ungabheki kwawo ngoba more especially ngoba silana thina eMzansi sisendaweni yawo uMaskandi you understand so yenze kwabalula ngoba akekho umuntu ongawuthanda uMaskandi ku TikTok nje uyafika ngicathi ama sound adominate kakhulu ku TikTok uMaskandi so ugcina unika abantu into ethile ukuthi uMaskandi it's not about ukuba yibhinqa nokungafuni no party umculo nawo normal njengeminye imiculo ungathi kubaleka ngana mfowethu mawumculo ukuthi ube nalo ulwazi lokuthi lezi zinto za online zenzeka kanjani lokho mfethu it's just for ukuyiphathela nje umsebenzi wakho ngoba nawe ngeke uphathele ikhiye ekamera lakho awulawula khona wena fanele uvule khona wazi ukuthi ini kuphi ngobani kanjani so akwazi ukuthi omunye umuntu kube uyena ongizokutshela ukuthi kukanje because ngesinye isikhathi mangabe imali ithola mhlawumbe uya withdraw yourself ngeke wazi ukuthi withdraw nini kanjani ngoba vela unayo ukwazi ukuthi leyo nto operate kanjani so kusiza kuthenini nje uyoperate into yakho ubone indlela yakho indlela egenerate ngayo music wakho indlela okhula ngayo no dropa ngayo so ukwazi ukubona wonke ama analytics ukuthi izinto zakho ihamba kanjani konke isport mfowethu isiphathe kabi ngomjolisi simbone engaqashwa mfowethu kodwa sibe simbone edlala yonke indawo unengoma enkulu njengamanje oyenze no navigator usuke engomeni enkulu akade uyenze nomfowethu umnqobi yazo kuphatha kanjani futhi kuyibona ungaveli kwamanye ama poster mfowethu sibe sikubona udlala ubi ngisho kuleyo mcimbi uzobudlala as much as mfowethu kungabi kuhle kodwa ke abahlali bemcimbi babiza umuntu abasuke bemthanda noma basuke bebona ukuthi ufanele uba semcimbini wabo ngaleso sikhathi because mina ezingeyona nje event organizer mhlawumbe nami mangahlela umcimbi ngingazi ukuthi ngifuna abantu nobani okuwukuthi ke usuke vele abantu engeke bathathe bonke but mostly ke emcimbini eminingi angifuni uqamba amanga ngikhona futhi ngisazoba khona mhlawumbe kweminye mabe sibona futhi isidingo salokho because njengoba sengichaza ukuthi umuntu uthatha into akayithandayo ngesikhathi akasithandayo nangendlela futhi asuke efuna umcimbi wakhe ume ngayo so nje angeke ngibasole labo futhi abasangiqasha nalabo abasazongiqasha futhi bazolokhu beqhubeke njalo nalabo abangithandayo futhi bayoqhubeka bengithanda nabanye abaseza bazofika vele ngiyimi ngikhona ngayindaba ngathina amazwi akho okuphetha mfowethu uyibongela kubathandi bomculo nje bonke eNingizimu Afrika ema-res ema-hostela kuyo yonke indawo mfowethu ayikho indlela engingakwazi ukubonga ngayo ngoba ngimncane akukho futhi mhlawumbe nokutheni engingakwazi ukubonga ngakho but amazwi nje okudlulisa ukuthi bonke abantu abame nami since ngiqala ukucula nabafike sekusendleleni nabaqhubeka nami engathi bangahlezi bemile kanjalo beme nami nje behlezi bengaseka ngiyazi ukuthi khona la engiyakhona ngalenye la siyabonga kakhulu mfowethu ngiyabonga kakhulu danke